Запомните одно. Чыңгыз Гүлнур, бул жашоодо силер жалгыз эмессиңер. Жашооңуздарда кандай активнее. Анисбек, Феруза айында, Феруза! Тұрғандарды қарап қойған онда. Отырғандар кімдер? Ассалаумалейкум. Üstünüze oturun. Апатаңыздар мен биздин бүгүнкү тоюбузду баштайлык. Неберелериңиздерге жүрөктөн чыккан, жандан чыккан, боорумуздан чыккан бир каалооңузду айтып коңуз. Келиңиз. Күндүрө тойлорду баары толтурулат, экиле сәттер болсун. Жакшы болсун. О кыздарымдын үйлөрү жакшы болсун. Амин. Айтканыңыздар келсин, жаратканыңыз. Чыңгыз 98 жылы туулган. Ошол 98 жылы туулганда биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов юбилей болуп, 70 жылдык юбилей болуп аткан. Ошол Чыңгыз Айтматовдун атынан Чыңгыз уулубузду атын мен тезлеси болуп атаганбыз. Ушу биздин үйдө конокто отурган. Ошол Чыңгыздай жакшы улуу адам болсун деп Чыңгыздын атын Чыңгыз койгонбуз. Чыңгыз уулум бүгүнкү тоюң ак жолдой болсун улум. Алган жарың менен бактылуу бол. Бала чака болууга Чыңгыздай болуп биздин кызыбыз менен татар эме көп. Бизде эмес, көп жылдан бери куда болуп. Биздин ошо Чыңгыз атабыз дагы апасы ошо татарда болгон. Сен ошо Чыңгыз атабыздын Чыңгыз атабыздар болуп. Балдарды бизге көбөйтүп, жакшы кабарлап, мына келиңизге айтып коюм келип атат. Биринчи кыргыз тилин үйрөтөм келип атат. Бизде сөз бар, татар жерде кыздар бар деген. Биз ошол татардан коркпой келин болуп алдык сени. Эми сен ошол бизге татыктуу кыргыз элин салтын сыйлаган, тилин сыйлаган жакшы келиндерден болсо да кетейин. Бизде
менде кішкене шын айтып қойыш керек, татар менде кішкене бағана болып қыдалып болсам, тұрып отырған Чоңатасы айтты, татардағы ұлы халық майда алай деп Чоңатасы татасын берді. Анын ушу Чоңатасы татасы менен мынакей биз елін қылып, алып тойды отырасыңар. Ошол баарыбыз ушу жакшы калууну каалап, ушу балдардын баксын тилейли, балдар бактылуу болсун. Мен атайын Кыргызстандан доштор келип, көбүк сөзүм кабылдайбыз. Ошол баарыбыз ниет кылып, өкөнө бага тилеп, бала чага болсун, көп бала болсун, кыргыз тилин үйрөткөн жакшы биздин патриот балдарды көрүп, биздин уурубузду уланткан жакшы келин болса да кеткен мына биздин дагы мына Москва деген жерге мен биринчи жолу келип отурмун Москвага. Мен бир жагы той болуп кыргыздан айламай мынакей уурчубуз тура эмес экен, мына бир зал толуп ушундай кыздар келип отурасыздар, куш келипсиздер бардыңыздар. Ушул сиздер айткан тилектер бар, ушу балдарга кабыл болсун, бактылуу болсун. Кийинки жылдарда ушу тойлордо, жакшылыктарда ушинтип чогулуп, дайым жакшылыктарды көп болуп жүрө берели. Куш келипсиздер. Вот поддержка. Еще. Арсенал. Ничего себе. Вау. Полгода. Магнитогорск. Вау. 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 Что за народ, да? Посмотри на вот этих людей, да? На них не смотри, там 50 на 50. Ну все. Мария, у меня к вам вопрос. Вы верите в судьбу? Вы знаете, что... Мария, вы волнуетесь? Нет. Нет, я волнуюсь. Один. Мария, вы готовы? Да. Аминь.
ругаетесь. Мы еще не начали жить, уже ругаетесь. 1, 2, 3. Мария, последний вопрос. Я понял, это, видимо, рано говорить. Отдельные аплодисменты Марии за участие и за то, что она нашла песню. Возможно, сегодня вы поймаете букет невесты, и мы продолжим свадьбу. Если наша свадьба состоится, всем регистрацию сделаю. Вам аплодисменты, ну и ваш жизненный подарок. Вот это танцы. أنا كده بشرب شايف عصير مجنون بتعمل Самые опасные инженеры. Ой, Жигелер, вы что делаете? Ой! Жигелер опасные, но современные, да? Прическа у вас, конечно, опасная. Вау, вот это актерская игра. Они нашли друг друга на свадьбе Чембреза и Гульнур. Это была первая их встреча и любовь. Вау! Вот это любовь, друзья! Ничего себе! И полы мыть не надо! Великолепно айтады келгенсіздерші уже келген жоқ. Қадірлі меймандар, когда идет той болып жатқанда заманда сөзге шақырады да, ана бүркеншілік болса сіздер отырып тұрғылады. Анан антракт дегенде шыға бересіздер. Жақын арада естілештерді шақырамын. Тойлар, ошондон даярлап отырыңыздар. Қош келіпсіздер, ағаларымыз Талант ағам келді, өзі. Учуп келді. Талант ағам ары шығады, бері шығады, бері сүрдірді, бері толқынданады. Келіңіз Талант берген, сізді күтіп отырмыз. Стоясы қатар антракттар ішіп тұрмыз, чоғын шығып тұрады. А то адамдар не істеледі. Келіңіздер, ұлысы қатар. Командирimiz Bakan Başı
Beşer, hoşları birlikte gözüküyorsunuz. Ve basın. Бүгін өтіп жатқан тойман құттықтосын тойман соңғы отан кәдімгі Қырғызстанға барғанда естіп отырмыз. Қырғызстанға академиясы видеоларды жүргізіп тағы сіздер Қырғызстанда санамайды да, Қырғызстанда жүргендерше той құттық болсын. Енді шыңғыс әрбір аял кісінің ішінде ачыда құттақшыда жаңа періште құттақшыда күні әрбір еркектің ішінде билетер жаңа жапқылы құттақшыда қайсыны тойғы досына ал сіздердің қолыңарда тойға құт болсын. Раз үшін қаладәріз қошылау жебар байкен қошылауыз ол сатына инстаграмдан құттақпыз. Все. Арнама бекер тапшыраус екі жаш құттайыз соңғадан қорғауыз керісті. Даты белгісі аматтар берін шақырауыз. Біздің ақпарат жүгеріздің есіптешілері жаңа ошындарды талантар ауысқын есіптешілері жаңа классташтар жамат. Елдер констат сөзгесеңіздерді тақнандар істеді. Ортада біліріз. Классташтар есіптешілер жамат. Коллеги одноклассники. Жаңа классташтар жаматы бірінші классташтарға кезек берелік анан кесіптештер. Классташ қыздарыбыз, қайдасыздар, келіңіздер, қайсы сұлуыңыздардан бар? I never knew you were someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up. Ту любовь, которая вас объединяет, и можно попросить вас подойти поближе ко мне? Да, аплодисменты это правильно, не стесняйтесь. Секунд вы обернетесь и увидите определенных людей. Запомните эти лица, Чингис Гульнур. Это подарок судьбы, подарок вселенной. Это те люди, которые любят вас по-настоящему. 5, 4, 3, 2, 1. Обернитесь. Это ваши мамы, братья, сестры, друзья.
гитариста. Вот это я понимаю игра. А как душевно. Играем. Вау. Играем. 1, 2, 3. Кидай Адисбек. Вау, играем. Поддержим Адисбека. Молчалай болсын, балдандырабыз Адисбекті. Еще активнее. Адисбек, Феруза айдла, Феруза. Эй, играй. Вау, поддержим Феруза. Я скажу просто кратко.